Kamu tunggu saren 2021 tantu mika di punamaten dari tahun baru tami suruga. Nah lang ngasih katambungan kuri dosa 2021 nuran nu kamu malah busuk patawunga. Siratan ka koran. Kasing kasiratan ngan jadi angeru jamaah. Sampai dikaruki mana waktu si tahu lah busuk. Ke nangan tuya pesen nangeru puna danggangan narugi. Ke nangan tuya pesen nangeru puna lah busuk modal danggangan. Taya nana le ba ngeru puna lah busuk waktu nampak jaya dosana. Taya nana le ba ngeru puna lah busuk waktu na kurang gau bajina. Jemaah yang sah dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya di khutbah ini saya ingatkan, apik kiri ranu-ranu jamaah punanu tasiratan jadi karanuang, apik kiri reja-reja punanu tasiratan jadi pak reja-reja, apik kiri ongkoso punanu tasiratan jadi ongkosi. Man tasabbaha minhum fahuwa minhum. Siratan untuk reja-reja totinaya jina mahang agama. Kanan ne pataunga nga reja-reja itu karena merupakan hari rayanya orang Yahudi dan Nasrani. Punai katerot reja-reja, hari raya apa nih Pak reja-reja? Ruwaji hari raya takat isilanga. Hari raya Idul Fitri, hari raya Idul Adha, iya ini suarri takabir tawasing gegere namanya pas suara tahun baru riuma mozarana lapok kamaton tantara latihan dan seterusnya ajuta naballi baracung ajuta naballi kembang api mana na panghinrangan jasala acara nauzubillahi min zalik panurukiam batuki mai tenanya nyunak kulit ni anu kadoeta tonji mingka apa sih matu-matun tak jari tahu pun atene kisipakainga kapun nasi cini-cini mau tahu aja jamaah anu tene mungkin si hargai bajikan ngirip patau ngangan ne pun alala musuki nani manton jero kipilabusi pasti dakang pun nani manton doet lagi kana tujai doet tak pasti dakangi jainan nyomai bija pamanakan tarimang kasar nataba bosi lompo tak kulit lampok boya doit tak kalenjo sidakai daripada nyomai kembang api di balik juta-juta tiaja pun 4 guruan batur ya agamanya. Cuma yang saudara dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala.